Hakade Kapur na kalian demi ka nyopret bukan seluas kasih listrik kumba kaseng HYC berok away hakade ki sanmai lawan hakade jong ka jingele inu dan rat khong hakade baka drop ya ka ba ulasar hakade methang jongi berpenjuru hakade ini di kaseng HYC dan ba kaseng kumi layu iya kidi kijing di kamban si bagi chakmat nyelek persya hari kidi berkedi kijing kedrai jong drop hari kidi jongi di banyele ya kata nak leng kaseng kalau form ya kata kedit ya kapala tip kum drop elimination and enforcement of dream di kani kadi ka mission jong kaseng kumno banyele persya ya drop lani kuno berpendu no bau ni drop di penjurung ha kari bagi kijongi kumjuro ha ko kadang kathan kijongi ti lengba jong kadi commission kaseng rakyat kini ki nai ladep ti dang hai kini ki nai nak liang jong kaseng lengba kaseng kini ngilayo penyesong te sulong ban rai ban pendong ya kijingi lang paipa hamana ki district ti hapo west kasir district nak liang jungi kaseng in penlong haka atratrik jong ni benai Oktober arja usau di kaseng hakde ke jing penlong kan penlong swa ya ka rally jing yat penpa na State Bank of India na tu pat ngin saya poi hang ya ha yo muston komplek di nang tu ngin penlong ya ka jinggalang pagba. Di hakade kapur na kaliang dili kung kasay HYC West Kasil District. Mula pa IPCT, siya Krishnong, siya Kirangpa Shnong, siya volunteer, siya school, but siya baro i-organization di Bokher. Di hakade kapur na kaliang dili kung HYC West Kasil District. Di Kerpat, di Kupayba, jom ladong kathan jom Ibadon kijing sokya ha gede bakati kamta bede baru drop tinggi tepat waktunya don angkat dan bak ni ha ketai kesni wakum kaseng kelabu ya ketika rali patru menjuru ya ka jing keren jing yalang kabelum kot hang ni hapo kompleks te kimat kibobun bat nak liang kaseng kinong yalam juga kaseng bi kisawan bat pinsyai tinggi dakwa AFP kipaiba jom dong kathan jungi ba semua bahaban ni agak tinggi sini kenang ba pin sutu ya ka ka ba ka seng ka kwa banyele ni drop bat kumjuru idon kimat ya ka ba seng ka dawana ka sarkar ban kenang ba ki samla ki have gorit bani kilong pa pin sutu bat nata kila banyo jingyara bat kidon ru ki samla ki langat ha ka di taru ila banyo sutu ya ka ke ba kinong ilam juga sang kudi kisah pesai di kapo di tan kita nak lihat di ka HYC West Kasil District di Kerpat.